wengena zothi impela loke trend enjalo ke indaba yesithembu esikasamukelo ke Shezi phana ke enkundleni ke zokuxhumana. Sokhumbula ukuthi yena ke usamukelo ke Shezi cha impela ke ubezwana ke nabo ke abesifazane ke ababene futhi ke engabafihli futhi ke eziqhenya ke ngabo. Kanti ukuzothi ke ngelinye ke lamalanga ke wengane zakwethu kunomcimbi phana ke ePeople's Park kumbe ke eKings Park ke eThekwini lapho ke wabonakala ke omnye ke ozwana naye phana ke okhona ke esithembu njini ke hamba ke naye ke uHandsome ke Khuthuza njengoba ke impela ke wazi wambamba ke lona ke ibele nokuyinto ke yasusa omkhulu umsindo phana ke enkundleni ke zokuxhumana. Impela ke naye ke usamukelo ke Shezi ke waphumela kobala wathi cha impela ke lokho ke asikubonile ke kuphelele cha impela yena ke akasafuni ke lotho ke olumhlanganise enomunye ke phela ke wesithembu ke esakhe njengoba yona ke intokazi yona ke yabese ke isicela phela ke uxolo yathi cha impela ke ngiyaxolisa kodwa ke yena kusamukela uShezi noma ke wayebukeke ke ephatheke kambi ke ngokwenzeka kodwa cha wathi impela ke mina ke angisakwazi ukuthi ke ngibuyele ke emuva. Kanti ke wengane zothi impela yona ke lentokazi yabe ke isiqhubeka ke naye ke uHandsome ke Khuthuza njengoba ke beyiloke ibonakala phana ke ezithombeni ke nawo ke kumavideo ke abawenza ke bendawonye. Kanti ke ngaso ke leso sikhathi ke impela yena kusamukela uShezi beyiloku ibonakala ukuthi cha impela yona ke le ndaba ke ayimphethe kahle njengoba ke ebeloku phela ke naye ke ephawula phana ke enkundleni ke zokuxhumana eveza ke ungaphathi kwakhe kahle. Hayi ke wengane zothi impela ke sokuvusana ke kwageleka izimanga ke njengamanje njengoba ke uHandsome ke Khuthuza ke usezana ke wafaka yona ke ivideo ke ehleli ke nayo ke lentokazi ke ayithatha yena ke usamukelo njengoba ke bebehlezi khona phana ke embedeni futhi ke ekukuhle kumnandi ke bezigqome ke engawo phela ke amashiti ke amhlophe ubona ukuthi ke impela ke kusehotela bafowethu impela ke naye kusamukelo uShezi uvusana ke kwaduma ke ikhanda mangaba ke ebona yona ke le video wakhala wathi cha impela ke engazuthi ke mina ke ngiyawuyeka manje na ke uFacebook wabe sesesho wathi cha impela ke mina ke angikwazi phela ukuthi ngilandelana ke nomuntu ke ngemva futhi ke angikwazi ukuthi phela ke mina ke ngicingana ke nomnye ke umfana ke wokumunye umuzi. Bafowethu ke injalo ke indaba phana ke enkundleni ke zokuxhumana kodwa ke mina ngembuso sethi MTV ngithi nje cha angiyibambela ihlangano ye video elandelayo.